Kublaya pi baro ki papet gane ko kubor upet ngor cable news. Kimat bakong san menta katayo kilong. Penjari curfew met ke sarkar jala hakitan kaput bat kari Bangladesh. Kular ke MPSC ban pelan yaki mark jong ke bayakun MCS prelims. Dai ban siap ikinong Bangladesh ki bawan rung tu sepok ke Meghalaya ong ubat sanbo. Ke krem mau jumbun kamdai ke jaka mane blay jong ki kar Hindu ong ke HNYF. Mat ki skol bat riu pat ba ya ke jing du nong na ke jing shlei hiar jurep UMLA. Persyak keseng kitrai bat nong nya trok ban pentrekam ya ke an mineral rules arajar alpawar. Bat sir ki pat ba hakaput ringkat bat kesan ya ha ke BSF ban a jingada. Kecing huri-hura hapok kari Bangladesh kala penlong ya ke Menteri Rang Badu ke Sheikh Hasina ban hiar syukino bat pet kerat sendon na kari Bangladesh. Namar kecing bom isingan ke tan kaput hapedeng ke jala Meghalaya bat kari Bangladesh hakala singublay jong ketayong ke sorkar jala kala penbenakan san ban pentrekam no mardor ya ke korpiu met hasilan ter ke tan kaput ke jala bat kari Bangladesh. Namar kejing huri-hura kari Bangladesh kamtam haba ke Menteri Rang Badu kari Bangladesh ke Sheikh Hasina kalahir syukino pat kala pet no sendan kari Bangladesh. Hakala singu blay jeng katayo sembut Menteri Rang Badu kejela bak Preston Tunsong welum kejing elang bagi BSF ki pulit bat ki officer kejela bat cimi karai ben penteri kam no mardor ya ke curfew naruk kupor ndriu beje jan miet adu ndriu beje men step ikitan kaput bat kari Bangladesh. Hagani kejing alang kebalum du sembut Menteri Rang Bak kejela lai dan lang uhe spai ke BSF ke Director General ki pulit kejela ikong ai nong rang Chief Secretary kejela bat ki bagi. Habai keren beginong patai kubor uba Preston Tunsong ulong bakani ke curfew kan trekam ha baro sauspa sau kilometer ke tan kaput kejela Meghalaya kemudian marjan bat keri Bangladesh. Bat kene ke curfew kan trekam tik tang ha kijaka ke bahap hapo ke arspa meter ke jingjengai no zero line bat keri Bangladesh. Ulong bagani ke curfew kan trekam nadu kani higamiet bat kani biteng bed kat ba pat penbenar de kumwai pat. Uba Preston Tunsong ulong bagani ke jing penjari ke curfew ke dehadian baka Menteri Rang Badu keri Bangladesh kala hirsuki bat kala jur ke jing huri-hura keri Bangladesh. Bat kani ke jing penjari ke curfew ke dekum sibenta bentek lakam bagi beliau na Bangladesh kin om yo banwan rung bean Meghalaya. Ule tu ru bagi spai BSF kin sapet bat kemi benia ikitan kaput bat gladon kendai batalion spai BSF ki ban pahara ikitan kaput jong jala Meghalaya bat kene trelang ru bagi bor sensar snong bat ki bor sorkar. Dia kabai day bat kene ngakarpan ikinong song snong hati di border area. Kam tam ki bayak tumpu bat kene ka curfew. Namar kadi ka curfew kaba ngini impose kaban trekam kolong baik nadu zero line kabangiju ong ka international border ars pak mita siapo jom kari India lane ars pak mita na kate ka international border international boundary siapo kajela mita juni tina daw ngakarpat bekinong song kini trelang bakasota namar ba ngimpa banyo iya kinu kejingjian kita snosi adin banyo ya akan keram kabacur hangte hapo kari Bangladesh jika kami di kejing penlong ya kena curfew pada kata namar yo le sikin don ke ban suwan rungtu na le si tambat lai ya kejing im jong kalah bandon kata tengi prien balek si kalah benci aku kata nak landau im si bandu ta kami in happen impose curfew kumang ong yaki na zero line ars pak mitar ini basutu agra na zero line ars pak mitar siapa Meghalaya lene siapa otoriter joka itu hakini ki border area jumi boro ngaku akan ong ba kasorkar India kala pak gerpang susu kendai batalion ini ki BSF tosman hakaba kidon menta hapo ki border area cumi baro bat omtang kata mentang kasorkarin dia kadang penkreak susu bantah ki additional force seni sapo Meghalaya cumi namar ba kalau kecaka kaba lesi kaban ketak nako ya kene kenrum kenram kabacia hangte apo kari Bangladesh kumba wilayah i baro
Zada jaba ka don kene ka put begini gibrion no pak Bangladesh ki wan rungtok baik saya tak order ka bapi aib nya ka baka central government ka ai di BSF. Tapi ya ka ada ke sulong ba katu governance katrikam. Baca kata ni petrikam very strictly. Piong na ki Bangladesh ni, piong na Burma ni, piong na kiwi kiriru. Kami ka an ka de ka balak klan ha. Ban bangide ban dipot pada ban be ki la de ngin bok ya ki kat kumuki provision jokaan. Kena rada kumuki balai menta kekenti ni khap ni hab ban bu ki additional forces kolomba. Ni yo I ya ka de ka situation kapalong. Very unpleasant na rada ngin masih kaban. Wat bat klam ya ka de ka coffee hakapor menbe. Ka Khasi Students Union KSU hakaski palai jong katayo kalalai tur shaka office tray kam jong ka Meghalaya Public Service Commission MPSC bat dawa ya chairman bat secretary jong ka commission baken her shukino hendrai hakapor janmet ke MPSC kala khot ya kren ni kinung yalam ke KSU bat shem ya karai bakan pelat pat bat no ya ki marks balayo daki samla ke biya kun ya ki examine Meghalaya Civil Services MCS. Khasi Students Union pok jengiram Presiden u Lambok Starwell Marngar u General Secretary Donald V Thaba hak step jangka pratrip nailar arhajar pusau kelatur pat babiang jangka office jangka Meghalaya Public Service Commission MPSC badawa yau chairman badu secretary jangka MPSC bakin hirskino. Ini kalau hadian bagi KSU hak tarik unailar kelalik beneki akmat MPSC halor ke kendrom kendram ke bami nak jing tungkam yaki officer MCS balapan benar result dangshen. Kejing litur biang ke dikot ke KSU hak ni ke step kalau hadian bana kalian ke MPSC kalau kentat ke jing dawa jong ke KSU ban plat pat ba aki marks balayo ada barok kinang yakon ke examen MCS bagan manra ke jing syai ke tungkam. Ban cupen kan mau ke KSU dangshan kalau kena bagi MPSC kalau kentat man plat pat ba aki marks jang kinang yakon examen tang namar ke jing persya in rungut ki kertong bakan top ya ke pun jong secretary ke commission baraga ding singi ki dekat ke KSU kila tangru tung shop jong ki board peniat ke MPSC ya ke kerdop jong ke MPSC rangkat ke jing perta penrem persya ya ke ne ka snat jong sarkar habakran ki lat patai ku board presiden ke KSU Lambok Starwell Marngar ulang ba ke jing le kelan jong ke MPSC dan sengap ke jing dawa keseng kapau syai ba ke MPSC ke dang ke jing temu ban bure ke basilan dat kumta keseng kan syang bat ke jaka haduk pegandayo ya ke jing dawa Amsterdam KSU Amsterdam KSU Amsterdam KSU MPSC 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 KSU KSU MPSC MPSC Mati perang keluar dari mati perang keluar dari mati perang keluar dari hey KSU kecuali KSU kecuali MPSC mentok MPSC reukai Kahak juhi wujulakai Kahak juhi wujulakai Nak kaliang ke MPSC chairman bos sekretari MPSC khot ya keren di lam dosen kila kubur ban peni pat ba itu max ban peni jing duna jong ki bat jing keli ru menrai ko sosi kalong ba ndala ami kino ilam jugi na kamera ngi kata ko kompak dan ki kala kumpong ikran spang takara di privacy de kata privacy ba kundung ngir mak sotu ya kini kajinga longjiman apa MPSC ngan supan kemau banadu kesantrik jong penai April jong senam Jakarta bila keren mahkamah buat kesorkan bagi kuah bagan unu kajing tungkam tunjam la kalong langba ke MPSC ni di level kilong ko jong suba nama PI kumdi sengi amdai tangga jing keren sulong ba ngimpat yo tihat bidan suba la ban persya kata Rika jingkren mak jing sengau ni kun samla akleng jong ga bring terap jong jala berwai kim dan jing shani kom
kam Bluetooth connected. kadon bet kita kajing kajing ong ba kindon bet tiberiu tuan kersan bani orang kam soka kadon kajing ekran ong ba hapan thiet je kapus bat kunta ter hari kajing kali mata ka kene ke MPC kolong ba ka MPC kadon kajing khot kajing suba kolong transparan balai keting balai bakaran kelan sepang lakum ni wa sepang lakum tai hadin ka single yak senjam bakaran sikitiki aspirin kandidat bi kon lang ba kani ka MCS kunta ter boy dawa wat makilu ba kabilong khot jong suba kini peni tiki mak iyo kanu hadu kanu kajing la cepot bol tiki la te terus tom mentai keprasang bat penduri akum ni kum tai dihende la perselayan ka seng da kilinti ke ba kikwa pan persngau si ko samla bagi ben nut ben sulut ben mi biang segitu ben ai option mendu ko apen i kimak mendu bon ko apen i ngaso kani kini kamput tu bai kam arsak sudah tila bakal la kadan ta jengkot jung suba kam dai men lek kalan ba kam dai ben lek kaludu kum ni tenali yang jung ka seng kani di senjam ke baat yuan song ni kin song ni tat adu nyu ba hadu kanu kan MPC kan jubak tak basai ia tikimat yang dawai ngabu khmat jong ke neka MPC lim kwa kan MPC kan dei ka khadop lum khajana jong ki katu kan ngut ngam kwa kan MPC ba kadai kayeng ban persobha ya ki minister ki politician ban officer sarkar ringi kwa ba kan MPC kalong khot ba ban ya ban talenti badai ban pun hudlang ban wara ka jing sania jukun sama kesan jam boh jong jela ai boro ka bangi sem kum ka seng nata ngin song ba ni ngin ap ai karai ka MPC ka jubak lo timat ting dawa pengila ha jik so la bulsin la kenduk markhmat ru tidak kular ban le kum ta ni lami ginu lam tu ka kamera chairman bos secretary tang hadin di kentang i bakal apa hongkong karai tinggal semua ba kini ki persang ban ken kelung kena bat kwa ben lek kai bat ke future ni kun samla ko jela ko Kamegla Public Service Commission MPSC hak pratrik nailar arjar arpusau kalakular ban plat no agi marks jong barok samla ke kon ke examen MCS prelims hapo ka arpusau kenta bat kumjo ban pendam no agi jeng pentip bal penmi hakan ru tarik nailar arjar arpusau ya kan ile tu du president ka KSU Lambok Starwell Marngar hadin balawai ke jeng elang bu chairman ke MPSC ka KSU hadin ba kam shimlayo ag jingdawa ban penbet ik kendrum kendram ke MPSC agani gesni hapo ag jinglam president Lambok Starwell Marngar kelami biang mani eki aplau kane ka commission barak pot janmit chairman ke MPSC ulakot benekran ban agani keje kendo na kaliang chairman ke MPSC ulakular hapo arpsau kentan plat pat ba agi marks jong samla ke bekon ya ke examen MCS prelims bat kiwe nalor kane chairman ulakular ru ban plat pat ba ikilai teli kijing keli ke babakla hakabayday bat ke examen MPS Lambok Starwell Marngar ule tu bak advertisement bal penmi aksnam arajar ka kendai ka ratio kalong iway la ar pointsan nrek MPSC kala pingklat kumway kata syaka iway la iway pointsan banak lang chairman ulapan por bandang selok halo kene kebenta u president ule tu uru bam ka KSU kala kran syai chairman ke MPSC bahaga main exam bat ke personal interview kim day ban kala nakaliang ya kanem ka ratio jong ki kumbaki kliang jan la se belum cuman ko FPC semoga kam desu kepada applicant pentas tio kani ka jersey ba penatian bat kejeng harai jong lekang juga seng ri wat samla kam jamru wajak pada ko isna kapolong ka seng nadu ajak kapra ni plan span sarkar ba kadai ban kau kemai kontrakam bat streamline komedai bat kibari ba syam ni kiblen la saben pentunun ni kam katar kom kam tam bara ke jingla handai katami isni PUE kirang bon ki jing sak keno jing sak kan kha jing sak kawang kena PC ba kadon subun ba kedon kadam de hol kata penta wat kesin ban kong keseng gawan handai isopsi bolong ba abaya kran sepo masno ka kabet handai tang hadin ka tuni kenta kadon ke jingla kolong ya ki su tak si haban wan yang sesin tak si ni pan boy kimat dewa jungi
hadin ka jing yesong jan baru singin tak sini tak kejenit ni na kalian ucaman lapat banyak dan pasio lor kita kimat itu wajni bat kidon katu kan kimat itu wa kiba na kalian kani ka MPC kelah kubur ba selek padon kap ingit ba kani tang jong jing sedang aktiski balwan na kalian juga seng kamlay bakot tang baswa wat na hindi hindray kuno kon panbhay MPC si kenduk di bawah sokar bat gue pat tilat nanti perlu pengen tentu kena wajing terekam MPC dia belum coach bah game kuat so bagani MPC kumbakren damanur di forum suaru kon ong ba kadai jaga tepkam dia kita don jigedai bat license nem kadai jaga tepkam nampa jigedon yedai bat sarkar kadai jaga tepkam nampa kita bedon kaspa ko bertit kita kapus bagi kita dengan soban ong ba lada kani kayi nan ka Islam kadon pedang ka jengkot jeng subang soban ong kawara pat ka jengkerman yang itu bilungi yang longsem ikon samla kom samla itu no hendak gidon ka jeng dan ya kedan ke bah la biang pura jeng pule jeng ki gidon ka jebing ke banap hendak kimi nanti ba kani kayin penmi isya ya kita ki officer sarkar di belak ban ai jeng syakri yang jelah ba ko hendak penmi ke ai a 1.5 Takartasman. Rendah kelas shortlist kami ada show 1.5. Beli kelak tak ada ni sebenarnya. Tapi kum kabadan karis kiriman biasa kum kartasman. No sistem nanti penkelak. Berbedan kisi kelak don ni. Tak kadang mikiran bab kuat kata kuat kejeng kejong baik long kot sudah kemudian benile kon jaka ada kumi kontai. Asal kai bat kamta mereka sedang nak isu jung distamlah ini nak tak hak tak nak kalian juga seng gilong ki biar pingor la ai ka cipta hukum sabro snat kam kamtam itu kaput belum pingor nak kalian gilam juga isu bercentil listrik nen gelik penhiar tandau ki entar ter ban keduk nyulam senang lam kaf mungkin ai ka ketika mon ketika dia di giling yai pingor isiban ke ikban dia isban long bat ontang kata na kaliang kaniso makaki isu ke dalam history jungka lapan her ya ka history jungka sa menteri rang badu jong kari India bat kumjuk menteri kampuing ba kimdei ban ai keno ke cakari ya kita fedwer anti po ri bangladesh ni po kanu isi boro ko anam kot tangkata na kaliang ko seng miet ba singi diksi ban in sayai long kita kinong pej benia aman kisnong man kitau ba ngin mailat kita fedwer terlompat jika beri nyutrap kum kecakari dengan juki bagi pet untuk tori Bangladesh. UMLA ke BJP na Shillong South Constituency ubak San Borshulai hakse balang jong katayo ulahir bat lit jurep yaki jaka ki badan hakaput bat kari Bangladesh bat banyak kendu yaki nong shong shunong bantip yaki jinglong jingman hakatan kaput bat hadin kani ulalet ru ban ajing tip syaulat kejala. Ubak San Borshulai rengkat ke jengsen ran lang kinong ilam ke BJP Meghalaya lali ikan dot nengkong ki H pai BSF hadauki bad uga syong ke jengelang bat ki ben semutu ke jinglong jingman ha ka tan kapur jong ke jelam Meghalaya bad haden ke ni ulit benjurep ya ka integrated checkpost kabadan hadauki bad uga syam bak pai BSF kila perking bahai ke jeng pahara ke negara kabadan marjan bat ke Bangladesh balasa kiru bagi spai BGB jong ke Bangladesh lawan pai biang banding pahara hai benta jong ke Bangladesh. Tinggen balajan pelat di khate mo. Ya ki wan tur sene. Sang bah minta pat bala biang ga pahara ki spai ki jong tre sarkar te ngiran la kham singan gen. Minta permit ni tinggen balajan pelat di khate manglate mo. Sene tempat long re ka ege. Adu minta pat long ga ege. Yo mo idan na jenis ya. Oh, tang permit tang mentah bakadan kani tang mentah tang mentah ko. Mana kani te bara si chosuk he bara si por. Tah kani rinis lang ping te sarmangla. Nakaliang ginong sung pi don kano ka jingya khni na ka jingya ya pagba ban check kita gi bawan rung kani na pim don he gi BJP gi wa ya hi por sinang no.
Kalau ada lagi nang Tri Sarkar te mo pahara siya kasi nang katao te ngira na singan gen. Sudah nang kono ka jing sir bakini kinong bangla ki abon wan rungto sana. Oh, don baik kata kajing sir mo ngi basyong bodar te mo. Mla batai de kata ngi basyong bodar mtik na re. Akano kono ka por ka laban turki karmang lamo. Kembala men syala dia usnem arjarwei. Ki karmang lawan rung sini. Wasnong jongi. Tangis basyong ha posnong. Bang tam ngi le badun basyong hajan kaput de. Sana kalian kasnong pia yat pahara ban check. Oh, ka snong ma panbenahi ya kata wan nom lecha kaput bangla long sya. Ni hajan ni don ka wa wan nom lech talao. Hiale kumno pat hakapor baki penjari ka curfew. Ni te yang mane kata curfew mo. Ni nutsu ban lecha ne satai aman chong hak kaput ni latik ya kata. Sene tum poi rai karmala la poi kambun ki sya muat ketika wa dauki ne teka dunahi ba poi Tika ni ka jingdon jogi BSF fang ni ka kaya rap ni pia ha ki sipai la don hi la pahara la kita la permit ka bun sipai kita la don lang bat sipai long semua sengai Hadin ka niu lelet jurep ikisnong perdiwa ya kabelasan ran lang yu dagi he aspai BSF. Bat anda ula poi kene kisnong lelet bani kendo ikinong ilam snong bat ikinong snong ban kli bania iki gajing sngo gajing pat ba ki basa akatan kaput bat keri Bangladesh. Laki sngo shngan ni kidon hapdeng gajing syaptiang. Kinong ilam snong baginong snong kilapan pau bakum bakalong mentahi kidon hapdeng gajing shngan. Nrai ka bagi sngo syaptiang kadai tang hakapor menmir. Yo kadon kanu kajing temu jekinong Bangladesh banwan rong bean syakari India lengba kecaka kaput jang kejela Meghalaya. Urang ba snong keperdiwa uba Ambros Kongla ulo ong ba snong ke tre rengkat bagi spai BSF na kebenta baneda ya kinong snong banom ailat baginong Bangladesh kinyo banwan rong bean. Ulo ong ru balada japat bagi jat ndrew khasi ki basa akari Bangladesh ki wan ban pan jeng yarap bandrong syapo kari India kumta kini rap iki lengba kejingi trelang bat kispai BSF. Bak pilak mun patai hindat kalong gomno ka jinglong jingman hangni apok kathai boda. Hangni hasnong jongi hakipor menta hakan ka institution ko menta. Hak ba menta mdan e hasnong jongi ke balong bansir ane banting nakitai ki banasilyang haduk mentang ngidang songsengan ni ngimdon kanu ka jingting nakitai ki silyang. Hadin bangitip bagi bana pok Bangladesh laja ya di Bangladesh wala kataru ni penkre ai la de ban pahara ya kasinong katau kumki pajba nang sesinong bat hajuk por ngidon ka village defense party ban defend ya kasinong katau sing rengkat bat ka jinga trilang jong kini ki border security force ki BSF hakan ka BAP perdiwa te haduk mentang kampat don ka bangin shifting nak kita gini silang namar ka relationship ka jingai bani ya kibana ta silang ro kada kadon kabajan te namar kidon ki khasi ki basa hakini ki border ki 0 point jong kani ka border jong kibun ki sinong khasi hadu dauki tar sadu sani selengkhat te hadu mentang indon kanu ke bang yi ke ba eating lani ima hidang long safe menta kabakloi ngin pediang supaya kila don ke bajai ki prado prasnam jong ki pasa satai silang po Bangladesh dak bokloi harkat ka jingerap jong kini ki BSF in khot ki dak bokloi ngin pediang supaya ki kumbolong menta kita ki basa sta siapo sabar jong ka India ma ki sya pendik ye haduk mentang ngim pat yos snow ka kubor ka pasniu habai dei bat ki neki prado prasnam jong ki badan sabar nakari India hapo Bangladesh kumbangila sakhi hakini ka wa mungat mo dang menin mensisni radon ka jing khlong mau ba ka jing ra yu mau kumbalong kumno sani siapo snong jong pipat habi dei bat katu ka khlong mau hapo dau ki pi katu ka dei sabar jong put jong kari India kim pat wan khlong pharai hadu menta siapo uput usam jong kari India jong ke nakaliang jong kispa India lani nakaliang jong ki India nimla ban ong ye halo katu maki khlong siapo ka put la jong te hnrei hang ni haput jong ipode hang ni ha area jong perdiwa kampat don kanu ka ba iper nane ipla nomor kata ka jing singan jong pinamar kumbangi menta ya kani ka fencing room 4 dablut ya kani ka jaka jong piang ni hapo kasnong hai lara su pet kumni is nganyam ndrei mangi ki basa sane ngis ngau thu te bangi singan
namar ngidon kajing yadai kebajan bat kini ki bana silang ro le se ya kabala shali sngi umtem yo don mano ba kanshot na shatai sha din ane ba pensit ya kini ki basa marjan ro yo kalak banja rewala kataru ni pikir ni penkrek ya kani harangkat kajing don lang bat kini ki border security force ban kumju ro ya ka sarkar makliangi kerpat bukan penkrek lem na banta jing ban yada na banta jing Ngaskau kuman ai kublai panburam ya iba sanbo sulai in LA jongi mo ilawan sini ni ila dei jongi ni padala dei na awi konstitusi ro dengan ai ngo i na ai kublai sibon ba panbuar pila on pek yangi ada buat ni dap da kejiskan snuskan ba pilawan ba pek yang shong thau jing ban ai jing ada yangi ki basa ne kaput badat kena kalian jong PSF tu pikloi banyak trilang buat BSF hoi adu met men sim nin trilang banyak daya kami bat ikijat ben riu jong bat ya ka shong ka thau jing Habai kran bat ubasan borsulai hadian buga dep jurep dari kendo ikipat ba kibasa hakatan kaput. Ulong ba kejingwan jungu ojungu kalong ban pet ikijinglong jingman hakatan kaput kamtam hagasnong perdiwa. Namar kwa bani I ba kai kebelaja hagasenam arhajar iwei bakan wan jabyang. Hakaba hakatu por kinong Bangladesh kilawan ban tombor bat ban kini akene gasnong. Ulitho bala perking kejing pahara dak sipai kitan kaput. Man ai jing ada bat ban penti kenai ke jing singan jing nong sok snong bat wat ka kanhon ki sipai Bihar Regiment Ru kladon hak tan kaput banerap lem ya ki sipai BSF ubasan bor sulai ulong ru baladaja bagi nong Bangladesh ki wan rong bean kumta la don kam de ban siat yaki bat om dei ban ailat iki bagi wan rong bean chapok ke jelam Meghalaya nalor kani ula penrem jurru ikipat bor ki balalet ban penklem yang mat sanam jung tirot sing siem ubala penyang dang haki kindiat benai beladap akari Bangladesh. Bad ulaong belada ke sorkar kadai bandit tei biang do umat sanam ubat hamai ubasiran yang jong pelawat kari bad kejat benriu. Pentip lang i he BSF di belawan do master rana masa syam mat ki he BSF banwan banyo bania clear so kit ini nang chong snong bat ru bania interact bania kran a bangila sokya yo nomor ba kumbang tip menne habrin bangile kat 0 point jong ka border Bangladesh ban India ka kini BDR kilanun kajing deki hajar kini ki protestor lan ki jung yaki kinong yaki ka bala pelong itu BDR bagin pet on do kacaka ka ba kaput te kala poi hadu unu border ko ba ngiwan ban ya interact ban talong ko ba ka wake up call ka ba ngiakran ki BSF ru ngiakran ya kalang jagalang joki state police ru makin intensify di berpelanya kan naga jing pahara terang ba kini ki parado jungi ki men ki para ki hybrid jungi basyong basa akan ke border jungi hasitrup jungi border jungi apo Jaintia Hills sangni lani Akas Hills Agaro Hills terang ba kini napo Bangladesh kim dei ban yo lat bakin wanrung ban wanrung lani ban le kini nu kam gi bapen ma ya ka song san hagi niki apo rim megale ajungi dega nurim bagilayon poi bad hanin bagilaya ya mani apej border kum bolong menta ka report bala ainu masta rana uhedu jungi BSF bagi nong senran jungu ki officer apor bungi shong meeting menne so bungi position ne ulai ke report ka ba biang ka ba borok ki BSF kilong intact 24/7 kumba ki ju ya je ka patrolling kumba ki le ka duty jong kim kinang pangklan ju badru kaladan ru kisipai India hangne hajan hi kibala station lupa kibala long ready han ro ko kum bolong menta ki song san te kum bolong dei ba rang ba song ba ambrus khongla ba ya ka menta ho ki song san bat mla ban tip ya ka ba sibet la sai ke ba berjiat kemun ngangaso ban ai jero ru ya ki BSF nagal yang juga dor bar sinong lembaga village defense party kidon sengen te sing samla ki nong yalam jong ki balang ba per ki seng bahalang ba per ki trei lang ki adon ilayalun don ni ka meeting bro hoi ki song ya ka village defense party hakaba ki kum kinong song sinong ki ya trei lang 24/7 ar so konta ki trei lang bat ki BSF nang bentakum no banyada ya uput usam ba ki ni ki rus niu ko po Bangladesh kinum yo alat tang wei ru banrung sila cepo state bangale ajungi hoi ko menta kalong kumdi te kung ko bolong ban ki ning yaki apo ri Bangladesh tu kelai ba nakal yang juga ri India jungi ilong ki balakre abro ko ri India ki border ki jungi lalong ki bakre ki langi lalong alert
ngila keep vigilance ngila perking ba hakaba ngindu pej ba tang uwei u Bangladesh ru nang nasi Bangladesh unum yo ban rungsuk apo kana ka ri India jongi bat kam tam hang ne apo ri Meghalaya ka jongi te kalong ki ke ba sotunat na kaliang te na kawai kaliang pat kalong ba na plai ku ba jia menin haba plai tu ki video kaba sosi kaba ngayeng na benta borok kipat yang sosunong jong kari Meghalaya na benta kipat nak benta ki men ki para jongi na du kijat ben riu khasi jantia bat garu ban yang rengkat lang ban penderem yakini ki riu boman nanta ki bal radon ga mensim kusut ga mensim marak kaba akila penpra ya umot jong klawat badan borom jong turut sing apod haka berang peniang menta dang tangku bakat tu kada benai te kolong ki kaba sosi kaba gini ki riu ki lalong ki riu klap kini gidong yaki kaba kajing yaki jogi lalong kajing yaki kaba lalong dan umdai suka mensim riu ke mensim blai kala dek mensim marak ke mensim kusut hakaba wat ya u farar of the nation lani tonong penyo alai luat yaki u sheikh majbur rehman yo statue lani u statue mo umador jong uru kila ya penpra te jong tirot sing ru ki penpra te ngi yang penrem te ngi penrem jur batru na kayang jonga bat ngan saya keren baga government ru kamut ka ba kini ki reu bomban ki penpra yo no statue jongi uno modor jong tirot Singapore daka unja no nre ngan sim yang ada ka stenjam ka ba niatu e khubor ka ba manga ngan sara apa government haru ka level chief minister ba ngide beli chna biang shu ban chna do tong batang tang siteng kum mangala propose manga nadu mangalong minister jong kat golchor atau kapor kad kum ki kot isla ki babiang kad kum ki records ki official letter ki babiang ka sanctioning order ki babiang ka beton hanga ngadalong minister ka de full size mut bashir ni te menta menta une umur batang siteng kini kira boman kila penpra takbur kada khubor kan let ka bangin sa sinabiang bat dangila sinabiang yu umur kalong ka challenge ka jongi bakan long be full size jong umur terus singkan ka ba nginum randin nginum ri ban nginum ting ya kita ki kar Bangladesh ki ba wan bad kata penjulor ya umur dor badan borom jong prawat jongi terus ini ki nong bangna ki wan rungtuk sange ro maka ki spy biasa beparah ni kinsum aksan bat cim aksan la kabade ban siat hap siat bet dari ban siat la ki wan rung be an ki wan rung be an ni haban siat bet kemudian lari siapa siat kan ki gat mat kemudian belati bin ki gat mat kemudian ki Bangladesh ki numdon jaga chino ru ni klan ni mangi te kan ka khubor kan let chepo ri Bangladesh bagi de belong aware ya kan ki ke ba jia ki numdai ban makiru kimdai ban tur sene banang liang jungiru ikum jungiru nginum pendik yaki ki num pendik Hadian kini kejing jurep ubasan bor sulai ulalet pat bene kendo ulat kajela UCH Vijaya Shankar Haraj Bhavan Shillong ban pentik balor kejing long jengman hakitan kaput kejela Meghalaya bat keri Bangladesh ulito bulawan bet na jaka kaput mendet ya kakai pot ulat kejela bahad umta kipat ba ki shong suk shong san Ndre omla apat banti beki ai kapanja hadian habut. Uli thuru ba ulat kejela ula pentikna ba undum mardor kejingelang baki he officer ba bikin pa ke kubor bakin perking shosho kejing pahara yo dan kanu kejing wantur jubor ne kejing rong bean kinong Bangladesh syam Meghalaya. Ubasan bor sulai ulong ba ke sorkar jela ke sorkar pedeng kispai BSF hadu kispai ru kilong kibalapan krea bani kun persya ki brio kibalik kulmar. Balikren badai ban pendon kam da kebor kat kum ki an baladon kam de ban siat newat ban hiar thamaru tanagale gubernur ngile song mentang ngila ai report boro ba hadu mentaki ki song suk song san tang ba mla ban tip kai ban jia sibet lani la sai te ladon lupa ka ladon gaji ban betru long ba jong gubernur ba ulong kum nong kit ting sim jong sarkar India hakabana galeng jong uru unsai simkia banekran ba kum mangila ong mene bangi long pelapan kre banang galeng jong sarkar po Delhi ru nadu ki BSF nadu ki pai long pelapan kre balada kini ki riu shit le klumar kumbal pela iyo po Bangladesh kum tu baki lapan klumar le jing ki jing klumar apo ka shlonga thau ko ba wat ya ki modur jong tirot sing jong modur jong
former President Jung Kiru kila vandalize ni kila penjot penpra ibu pun bagi kila penjot penpra ya ki jing tun jingam juga sorkar berkibum deh juga sorkar kumju te nagalian gubernur Vijay Shankar Jiru ula Aika Assurance keba mentahi wood ula khot ke meeting kebaga ki official di jung mentah menrai na kubur sate bakin berkere ya kibor pahara barlare la kadon kono ke balalong ekstrim le si ke bakadon ke kono ke kiwan tur jubor bean chapo border jungi hapo megalea habro ko ke megalea bat kiwan rum jubor kemudian ngiru ngire kan ba ngidin pun kam beda kabor kar kum ka an juga international law ke ba la de ko don kam bangin hiar nakatma bangin ben siat yakiru ngiri ben siat baik ngiri ben declare beda war against Bangladesh. Ka HNYF Southern Border Area kalapan pau baka ai ke jingkersan ke bapura ya ke dorbar senong mausen ram ban persa ya ke jing temu ke riunget Hindu ban penlong ya ke jingle nyam hakrem mau jumbun ke badai ke krem ke ba kring bha ya ke nong jungok kai nakaleng ke jaka. Ka HNYF Southern Border Area ka ai ke jingkersan ke bapura hakabede bat karai jong ke dorbar senong mausen ram ban persa ya ke jing persang ban penlong ya ke jingle nyam kabajubor da ki Hindu aga kram mau jembuin kemudian hapa upud usam jak senong mau senram uba kelang thong ni President ke HNYF Southern Border Area ulo ongru baka kram mau jembuin ke deka jaka jung okai bat kam dei ka jaka mane blai jong Hindu kani ka kram kadang ka khana pateng jongka kumta kum kaseng kadang ka jung sokya ya ka jung persang jong kini ki Hindu kbania le ban penbor ya kador bar senong bakan cha ban penlong ya ka jung le niam kumta kaseng kamaham yakin Hindu bakim dai ban persang ban tenjo ikhtiar jeng dar barsnong pada kejo kopor kaseng ka kenturu ya ka deputy commissioner bagi dai ban maham teng yakini kibrio kibatmu ban le niam jubor hakan ka kram mau jumbun kaseng ka ajing modru ya ka snong mau senram bakam dai sho ban sha eno la kalong kiru shimet bakan ban penlong ya ka jaka mane blai da ka batho dak ne bu sentiau ne kidhop hakan ka jaka bawan kinong jung okai perthai Henry ngitip ketika jaka kum kawain na ki torespot ke jaka jungo kai ke paunam po juga ni ri kasi joni kum ki noilam jongka seng dagwe ke jumut shimira resolution ba in ai ki jingrshan bupura ya ka double snong musnram but khamtam habre but ke jing persang ban penlong lani le niam jubor juni Hindu hangti hagte ke jaka ya ka bangitip ba kate ke jaka kadon ka khana pateng paket kadon ka history hagte ke jaka amsham lanyo ya ka kum kata ke jaka ka ba le niam danu andre ngitip ya kate ke jaka barok kani ka dong jungi bakam tamri kasi bakate ke jaka kade ke jaka kade tourist spot ngalaban ong ba kahap ru hakamap jongka tourism jongka sorkar Meghalaya Entah iburu ke jemaham ya kini Hindu ba kimdei ban persang ban tunjuk ya ke ikhtiar jongka dobor snong pada haju upor tidak apil ru ya ka DC ba ka de ban shimkhya halor ka de haswa ban ke jingjak ba khamsniu ngalaban ong ka de ban shimkhya ba kamdei ban sha ya kini ki khar Hindu bagi di kinwan ban le niam hakte ke jaka bat kunjung ila yo snow ke jing penbena na ka dorbar shnong jong ka mausunram ba kinum sha ya ka krem maujumbuin ban penkala kanu ke jaka ban nane blay de halor kani kumunong song shnong kumu try shnong Bat kum u MLA obarim jong Kamosram constituency. Bat kum juru kum unong aiktien jong ka MPP. Nakaliang ka parti ru kum juru. Nasmoban ong ba ni kersan jur ya karai jong ka dorbar sinong jong Kamosram. Kani ka krem mo jumboy. Kaladei kawai na pedeng ki tourist spot ki balapau
hakane ke jelajungi nadu ki snem ki balalet la bon snem ngilayo sngo ban ngilayo i ba kani ka krem mau jumbun ka day ka tourist spot bat haba pipe hakima pinda Google pinlap ba ka krem mau jumbun ka pau na pedeng kita ki tourist destination hapo ka jelajungi banda kalian ka sarkar kalasay bon sin ya kapisa naka department ban kerjaan ban promote ya kani kajaka jong akai jong pertai but dangshen ka tourism department kadang sanction bon daki polak tengka ban pen internet ban pen babrio ya kani ka krem di nomor kata kadau ni snow ba ya kano ka jaka kabala declare kung ka tourist spot nimday mangin island ban penkala ka jaka ban maniblay ya gani nga kersan jur ya ka rajo ng Barcelona bat nga kenturo ya baro ban ya kersan lang ya kani ka kam namar ublay ula kerhu ya ka tanjungi ban ai artili ki krem kawai ka di krem mau jumboy bat sa kawai ka krem kabadang he shushu ka di krem puli dia mentangin supun kala jaka mane blay ya kum kita ki jaka cekam day kerkom tang bakiwan gibriel ban yang duai lan ya de kano no kam hakano no jaka an supun bena ba kala de jaka mane blay takam ni kane ka krem mau jumboy kadai kabala kerhu blay bat kinong sinong jako mau senram kilayo ay kajing kerhu na kani ka krem ha ka kamay kaji ha kayo ka kon bat kumjuro hagibon gilyang baka ni ka sinong mau senram day baka pautang baka day ka wettest place on earth ndre ka dero na mentak ni ka krem mau jumbon kalau ngecing sisa baka ni ka krem kuban mau jumbonya mau senram kadai ka major tourist attraction jong ketiga kan but kan tak sigun lada meeting kelai ka tangkum ka jaka le nyam jong kono ka kumpul yang kerpak namar ka day ka jaka da ba frequent dari nong joma pertai nak ke sabang kemudian lalaki jongki yang bat ki jatjinge di ke India ke secular state ada melaban promote ke kamu kata idea kani gindi ke jaka mani jongno jongno tu nak kata kadau nga semoga sinjang juga berwasnong kalau kabadai kalau logical, kalau reasonable, kalau bersyaunya, Hadian ke jingbam yo jingbet na kador barsenong man penlong ya kayatra haka kram mau jembun kepada mau senram. Kayatra kelalet mudui yang syari Meghalaya High Court, bada bagian syari kala penlong ya jingtian bisyar halor kene kakam. Haka praterik jog nailar arjar pusau kala bencet na kador barsenong bakan syeme karai hadian bakladet benis selok bat kibabun. Hadian balawai ke jing bisyar unang sadaan uba mikmat kador barsenong mau senram uba VGK kenta. Uli itu bagladan ke jing persyaat bajur na kaliang kador barsenong. Namarkam syamla ay ke NOC. Bakadai hagi por ki ba mensyuai keladan ke jing penken bat jing bam ko ungu ki kendon. Uli itu uba unang bisyar badan buram ula keren bat pensengutu bahai ki kot jing kador barsenong bat kamat di kalong bam kwa bagani ke jing ja kan long ke basniu. Namar balai i hakeleng bakadan baik kejing huri-hura nak kadau jong kanyam bak kejing longjat benriu. Uba VGK kenta ulong ba unong bisyarhi ukwa bakan don kata kejingnya penbet de kebasuk. Bat kapang kalong ula IT sekedar barsenong ban bisyar bahai kene kakam. Namar bahap ban perkat ru bakade kecaka jung okai ke bekring yakinong jung okai pertai.
Bakadorbar kan sasyong ban bisyar kena kam hadian bakladap kenjok ketian ni kidkhot jong kesnong bat kiwei keberan bentalang haka kum ki kenuan seng balang bat kaseng khasi. Uli itu bagi yang bisyar kan sasyong bisyar biang ya kena kakam haka khat sau terik menta unailar bat haka ni kepor kinong ilam jogidorbar snong ilhap banwan rai ka rai ka baglashim. Laban ong bagi jing temu ban penlong ya ka yatra kadai ka balabuk banlong haka shipho bat khatwei terik menta unailar. Lek kani ke yatra kamu kebayak kijat nang ni sedu sa Mosendram bat banyo ban le nyam le rukam hapo tu ka krem mojimboin de kala don ka kajing persa ajur na kalyang ka dorbasnong namar ba kham ay ke NOC ba hakipor ba munswa ke adon kajing benkheng kajing bam kongu iki kendon de menta nong bisar baran buram ula keren la pensutu bahai ka iki member jong dorbasnong Lambasnong assistant Lambasnong secretary berkhoi ki don lang di ka point hi kalong ba mukha ba kanong volatile kani ka situation namar ngai ba kaleng kadon ka jing huri hura na daw jo kanyam na daw de jing long jai banrio ti nong bisar hi ko bandan ta ka jing penbet da ka basuk ka basang di ka point kalong ba ula bread sa ka Dorbasnong ban bisar bahai kani ka kam namar ngi haban palkhalu kani ka tourism area kadi ka tourist spot kata kadang ka tourist attraction nimla len ya kata ka jing long ka jing attract kata ka Snong Mosendram ka jing attract jong kata ka krem ti ka point kalong ba nimla ban komentan halor ka deliberation apo code nama kadang long subjudice ti nrai ka darbari kan syong kan bisar kan ka kam hadin bala kenjo kten ki members jong ka Snong kabumut kidan ki stakeholders ki NGOs ngatai ki Dorbasnong kan haban lumlang ikiru kadan ka seng hasiru ntai haban lumlang di namar ba ka kam kan subjudice nimda ko e banai ka nono ka commitment am ka yung bisari ka sutu ya jingong try jingong hak jong ka Dorbasnong Mosendram ya kani ka area ka badi ka badan ka kaya mo jingbo di sisin ba ka accept ba ka ini kadi ka Dorbasnong belum try ka badi ka stakeholder major stakeholder di lasi ka kadiki wasutunan di habakalong hata kadur tingir ngi accept kata kada ka jing ong jong yung bisar ba kadai mangihi ki badai ban bisar badai ban ai karai di yano yung ban khang di andai wala kataru ka collaborate sa ka Dorbasnong kan bisar ka yatra kamu ka jing ya kijat nang ni siapo Mosendram ki wan bai biang kata kadai ka jing sutu ko jongi andai banong man le nyam le rukom kadai kata ka bangi persa ajur bat berkhoi ki stakeholders ki persya ta ka jingle nyam hangta po krem mo jimboy ya kata dalile ngimla persya kata ngimla ban okay dalile ru tega ko la menjur ya kata ka jing menjur le jing menjur kumang away femina kadai ka kam kanang long subjudice ka Dorbasnong kanang syong kanang puson kanang bisar kanang kam ngimput ai kanono ko decision menta ti nakalan jonga hingam ko ban rentam namar nakalan jonga hinga ko ban ka jing syong sain ngakwa bakan don kata ka income nakaliang jong Snong kadi banyo profit kadi banyo benefit ti ka point nga bakiwan ki tourist kadi ka jingmentoy ka Snong badi ka hima ti tangkatahi ngimko ban comment halor ka mata ka balong subjudice apo ko Ano ka yung bisar kan song bisar yang halor ka yung bisar ka tre ban ai ka tarik ka ba jangay kalabu kharsaw tarik ban simbyang ini ka kam hakapor mister di kata kapor ka ki members jong ka Dorbasnong kila haban wonra na kino ki rai jong ki badan po Dorbasnong ke ba ke decide ti hangni hi mentang ko ban kubur la ni ban kren ban penpau ke kata ka jingtmu jong ka pot bagi ban Ka Central Executive Committee CEC jong ka United Democratic Party UDP kala lum ya ke jalang hakasngi hat majai jong ka tayo hakaba kala ya kren na kabanta ban penklan ya kaseng bat khamtam hakaban penkre na kabanta ki election MDC bat ban itu no ekikirtong ki banyakun na kaseng UDP Ka Central Executive Committee jong kaseng United Democratic Party hapo gajingalam Presiden Uba Ahmed Ba Lengdo Kilalu me kejingelang banyak keren halor kajing penkre jong kaseng nak bentak election ki banwan. Haba kerani kelat patai kubor hakan drew terik unailar arajar arpusau uba Ahmed Ba Lengdo uliatu bahak kebedai bat ki election steng samoy. Hagam begere constituency kinong elam ka UDP narilom garo. Kilapan por banyak keren sani haswa banshim ya kanu karai.
Uba amet ba lang do uli to uru bahag ne kajing elang layo banekran halor kajing pen kre ya election MDC bat kaseng kala sedang ya kajing dan kam hakabedai ba kajing itu ki kertong. Ula pentip ru bahado menta ke UDP kampat khot ban tep kerteng na ka benta ban konik election MDC nrai kaseng kala don lupa ki MDC. Bat ki don ru ki wei ki MDC na ki wei ki seng ki bakwa bani kon no na ka UDP. Halor kajing trelang ka UDP bat kaseng HSPDP. Presiden ke UDP ulakam bakini ki artli ki senger rilum ki don ha ka thop Regional Democratic Alliance bakini trelang ha ki election MDC. Kewai kalau kadi tu jingkali kalau handu mentak nak kadang ni narai begini di segi paiba ban kene di paiba ban keli di paiba kai kata. Kadon ke jingkeno ini bangidon ha ka MDA tu. Kawangi te dekat bat ka BJP bat ka NPP bat bamlong beje bat. Tendai ngakau kenmau bana duk arca kata do arca pulai idon dekat pakai NPP ke BJP do kadang lang akan ke MDA 1 ban nakalen jongi ke UDP ngete dekat. Te hatu pon dan tang drumot ki amane. Nalele election ni jok adu kadang mu ke bang ki pai ba ihun ya kan kom tikam juni. Ki amale ha ka to ko po abang idon dekat bat ke MDA 1 kepada ke BJP NPP HSPDP kadang lang ta bat wiki political party ber PDF bat independent. Dan lagi ke penongo ini mengila ada batai mencua di saya ini batang hapok sistem lompat don ki ju ki paiba pada UDP ki don ke jing sutu bakala imat don ke jing sutu bakala ba la syukno ini bang ide ka wedan maka parti ide ki nong tu lani ide ki nong yalam bakala ya ki paiba bat tata ter mo kata ngatai kanu ke bakla na mamba na on pi bala don kanu ke juduna lan ke tam jong kinu political party ki badan dekat apo ke MDA 1 mensua ngingi yang cekmat ban voice out ban smoke persa ya kita ki point ki bangi smoke ba kilong ki bangde tera dang ni don ya kinu hakan ke MDA 2 la don kinu ki ba ni so bangi trail kat banta nama baki pai ba ki ai gi kata ka reward mo haka last up election na kan drum cha khat almo tang sistem bre kila po ni so ki pai ba komot kadang ke ba yalam ni ki pai ba hakan ke election MP ke ba ngai ba ka social media platform ka ke platform ke bala keren ba haka bali ba ka jipun priang kubwa ya ki kubwa ki badairu ki doni ki kubwa bomdairu ki doni dekane ke kubwa abakale ki pai ba ki snow ba kane kalau bade kane kalau bade ko bade skubur na kata kada ni simba kawai kalong im kwa ban jangai pai ba ndang in lech ki pai ba ban snap ba ban sha score ya ke ek ba ki pai ba ki man ban snow halor ka jinji yo kan bi ke hagare election ko bada jonki we ki party na ki to ki bala kasan ni ke di piswa kan jukta hagare mali election ko da te daka ngi le kuni na soban ong ba na kan jonga ngada katu kan television ngada ke kendo i pai ba na kali na ki kajin kran nyoki karong bet ya ka moment kane nilai suya ka ya kum to si parti tambah aga MDC ba ka election tigin dot bet ba kata kalau ke boys jonki bo bun ki balang ke bar ber ki ong mga kamian ni mga awon don candidate na po konsumsi lara kalau MLA na MDC tanong langsung tu di parti ndai ha ka MP election betong we candidate na baro lai konsumsi te minang pekat nilai satu kalau kita kilong katukan ni di bang lamp na kan jonga ke wedi ba kita ba de pai ba na su nong ba kan ke MDC election ki barwan nami i ba kan nong kuma nong kan election kan nong kuma long ki election ki ba da Haswa banginya kmi iku kubor tonginya phasho sipor sekeni kiching penbana
haba phai biang shaki khubor ki pulit karib hoi district hagas ni palai jong katayo kilayo kem ya ki arngut kinong khayi drok na sang bangla petrol pump kabadan harib hoi district bat kilayo ban kurup yo drok ubadan south pondreu point iwe saugram Hadin ke jingyo jingtip ke babanya ki bor pulit ke district ribhoi ilanang treshitom banyo barat din khong yo drugs baraga janmiat jong ke patrik unailar ar hajar ar pusau hakpor ngumba lai saukusan ei hakpor janmiat kilio ban kemi ki arngut kinong khai drugs hasang bangla petrol pump kabadan hak district ribhoi ha gejing talasi ye ke skuti jong ki badan ya u number ML not santi ar khandai ar nyo ki pulit kilio ban kurup south league sindok sabon ki badan new drugs heroin balalap bagajing kia jong baro unu drugs kalong saupun riau point iwei saugram. Kini ki argut ke belasya akem ke di belatip kerteng kumu Peter Lamaria lai puis nem kerta badu Vikash masih arp kendai senam kerta bad bro argut ke di na Punjabi Lane jong ke district East Khasi Hills. Na kalian ki pudet kila register mokot dumai kini ki argut bagajing tokit menta kadang ya chkaman. खाली जगह तुम लोग क्या रोज करता है ऐसा तो क्या हुआ क्या के लिए लेके जाने रहा हम लोग खुद पता है ना इसलिए और पैसा भी लोन देना था आदमी लोग का इसलिए लिया था क्या बोला आदमी लोग का लोन पैसा देना था तो उधार लिया था वो देने नहीं सक रहा था इसलिए मतलब हम लोग सोचा बिक्री करेगा जाएगा पैसा निकाल कर दे देगा yang kacang gini di Slowa kacang kamen nak itu ni semua kalian tahu bah namar bah nak yang ini riyo bukan nak yang boleh lang ini din bah itu layo apa yang kau urusan babiang lawan yo penbat kau yang kacang gini ini ai ka buram dia di nak yang di police department bah kelayak di sistem hantam bah nedrop ini angut bah mat ini dong ini bah ide gidrok sih ini mat namba jong kini ke angut lawan supply ko pa ni kathan ke dia ini kan ne ni katong isudak dari musuh teman ya kalian teman bakal sistem dan yang sendiri ni sudak dari solusi nalor ba kini kinongan supply unit rock suku ba kadai ba wasnu ba bat ba penjat itu pun semua jenis pun semua jenis kasinong katau dan kathan jong district ini dan sia ka state hi berkawin maka ini arno tidak kamu menelit supply sa silong atum kajing jubab jongki dari tang kadang nak lengi kum kadarwas nang kum orang basnang dan lang ne kum kinangalam yang kadong dang isu ni ai kajing sungu ya ka police department sikadeng da system jongki da kajing wooden jongki da ka ba mati kayo ban kem ne ban ai ba nak lengi kum kadarwas nang ai kajing buram yaki to nang system dang ba nang nikmat nang ban rat nang khong ini di sini ai ba kun suna ni kinyo da ka wei pat king im tabat mai arngut kirang ba nakashinong nong prut bat langkona kabahap West Khasi Hills District kilakan no bakila syara bor nakashinong bakli hakiprio kibakam bakidai nakaseng All Khasi Hills Achek Federation AKHAF nakalyang kaseng KSU Ranikor Circle kaladawa nakibor sorkar bakidai banle dakabateng yakan kaseng kabapenyeng yakakerdop ban krong khajana bean nakipalba Ka KSU Ranikor Circle kalapan pag kajing sokya ke bejur halol kajing ja ke balaja ke sautrik unailar ar hajar ar pusau ha ke ba arngut ki brio ke beri ki khasi kila syashwa baca adawa pisar jubor ha ke wei ka seng ke balatip kum ke All Khasi Hills Achek Federation bad usamla markoni thongni president jongka KSU Ranikor Circle abakrani kelak patai kubor ulapan remjor ke kajing le jong kani ke seng bad ulakan turu ya kibor jongkaan bakin ai namar kani kaseng la arsna menta kala krong pisabean da kebabo ika kerdop akalat bakli bandung pisabean ki khasi badwat nagi garo rukumjo Shosho Umar Koni ula ongru ba kaseng kala dep banwan ujor hagi bor jongkaan baki de banwang no mardor kani kerdop dum pisabean jong kani kaseng bad pan kemru itu gibrio kepada wapisa bad rabor ha kasau tarik kaseng ka kenturu ya kani kaseng All Khasi Hills Achek Federation Banang ni syakamat kam bed ban kata akti gi kasi bat bandang dawa pisa belada kanang yeja kaseng kam ban sir mi syakamat ban syem dagawai pat kesenjam tai di manji kali kamai kamu yo accept diun mari hasil ma thanjaro dongai
kit morbang ba apordi te ndu tu garo te luyere le lawan phai tu garo en no tu pas tadi de ta si pabu ini Tercukali lagi penhap ilmar wanjing su baik beladin khang belak khamat masnya khang phai nga wah din phai sen we pen phai len to ha te tawa en phai ya us phang wan phachong na ha aket so pan bisa dawa bisa yi di on tapi main tiada ne, hadin dong, ngau ada berusan, bagi kulit ngas teori, setengah teori, bagi pure, jin thang kali thang berburu, dalam kit iya, kit kue, kit mau, kit siap jin thang kali. Banyak kali kemai, banyak kok area Congkaranikor, keba adan ke Jingjia minin sautrik mengisi sajan keba lanjut lagi keba kamai di beri stage po rum dengai po rum cukup sekolah Malaysia po sekolah area itu te hadin ba kali brio bawan final tu ki ngat kajing syabat te po lat pagi ba kita kiseng kita kikam kita bawang ke akaf kepada kita kawal kasih Aceh Federation kepada kita sausan mut kibat ya ki porba lek dan lang bawa garo ki dan ki garo kimleye hadin bawan pai pat kibat pat ki sasyo kidat pat kira srawi ki hadin ki bat perosmit nang tu ki plan step tekani kalau kai kepada nak liang keseng kepada ni sokya ba bangilap kini gijing sha tombore ki paradok persnam juni kaseng ni kwa ba hakacakala jong ka ba ngim shanchu banyat kalong ka ba nakaliang jungi kaseng ngimla ban shusngap andre ngimi shakamat namta ban pedlam namta kajing sha tombore ki paradok persnam andre ngi sobanong ba ki kulit yak kantam ki bol district ba kidei banle ya kani ki ban sintia Amar bang te ngi ba kagit ka ba kum ka ba kajing itu kibrio ka ba mentala asnem laisnem ka ba bu itu kagit ban lum pisang tu ko area jong ka lat pakli te ketu kagit ba kishna maki ba ki bu maki lum pisang ki para ya ki para khasi jungi kat ke ba ki ya na shtu area but undai tangi ki para khasi jungi war ki para garo ki dawa pisang kini kiseng kaba kikam yalade kum kiseng malang kaba gede ki jadru banap jadru garo kaba kidan hapo ka kasil jungi ngisom dong apa pikwa sa hapo kasil jungi sa tambawat penkuluma ndai ban aba pikwa ban train namta ka society jong ladi namta ka jongki train namta ka jingbaha jong ka society Ndai pat ban shu demand pisa nakibrio jong kumi kijai brio jungi kaba kumu kinut ban bu get hak tu area ro ngalungo ba dumta nagalian ke borstrik kimle tingila wan ujora lor kini kaba nagalian keseng kaba kidi bersim kiamador bat deban wengi tu get lum pisa jong ka tu keseng akau kaba don ante po area lapakli bat ni kentu sini shmat bakani keseng kabit pan ketakti berjungi kat barang hapa po putusam jungi ka kesigil lani hangum noro tilada ka ya barka nakaliam jiki tin ya bitangi kini kerkom bandawa bisa bat pan ketakti ki berjungi nakaliam jungi keseng minum sangat pan ngimi shmat ni kwa ba kami kanu nu jura raung ile kanu USP bat ngilai jingmu USP ba kidai ban kemaror itu kibrio kidai ban pristom katkum kaan itu kibrio kebakila jumlin manle kum kini kambian takadau bakaseng kebangi senrani kini kibrio jungi keba kamai itu ki dong katan ba kimdei bating kimdei musmit lada dei menoro nomar kamdei su kasen bankong kadin ngilayo jujor ndrai gane bala bunsin mengilayo jungi jor ba kini kiseng ki jupen thot pia kibrio jungi
Kawai ke video kala sapriang stat hakirinsan social media kabalapan ya ke cingnya bat cingnya mai hapadeng doktor jong ke civil hospital Maukarwan bat kawai kalong kami kabawan shim dawai. Ke KSU kalalet bantuklar mardor hendrai kala shim bakani ke cingnya kadai tang namar ke cingnya sungtu bakla bat ke cing bom ye burom markaliang. Hadin ke jing sapriang kawai ke video ke social media kabelaja ke civil hospital Maukarwan. Haga step jong kesantrek unailar arcar apusau. Haga belai bagaran ketmak tian hapadeng doktor berkawai kebriu buan cimdawai ya ukun jongka. Ka KSU Maukarwat Circle hapok kejengyalam uplas bor karjaren General Secretary Woodward kilalit benikendo igi doktor hakane kejaka ajing sumar. Bad hadin kejeng keren bu doktor ulih thu bahagane kepor udang pun kam men petchwai kinong pang gi bestomjur. Bad cumlala ban pet ukun jong kene kebriu bad ini kene kadaw basemi ko huri hura bad ketmak tian hapadeng lagi arut. Haga jo kopor ka KSU Maukarwat Circle kebo kejeng genturu igi doktor bad kipat ba menang ni syakmat ki de bani buram markeliang. Kenang bakum kini kejengja kin om jasu. Piwan saying nang kenhek ni. Piti pe duti kene dom ni. Pikan han ta bro kini ibu yo siung ni. Kim ndon ga pe yang ni. Kelam dalam kuat bersama dia saying. Mana saying kan? Ndon ta tang pi. Yang jenjang ni ha civil hospital Maukarwat idap dari cing Sukya bat agi juga por lai kenduk ya ki bor berefek ya ke hospital ni le keren kerder kan betul ke jenjang bana keleng juga kaseng misngo ba yang penrem ya no kerder kan betul ke jenjang kasikadan gajing bumisngo tu ten deng ki nuan cimdawai angkat berki doktor nak hang nak tagadau kami kunto te nakeleng juga seng tagawai ka long ba ni kuat berketu la kalong ki nong tre apok kene hospital jure ki pajba jong gadong kathan bedong distrik e berkoi bawon cimdawai na kene ka hospital ba ya kaktin klik ni dai ban ya kaktin klik ni dai ban ya kam adkar kenang ba ekonomi kano ke jingbom bisku tu jingmut hapdeng ki doktor ki nong sumar barok kunjuru hapdeng ki nong pang kenang ba kanong ketak mariong ya no nomor kembal kalong mata ka ne ka jingjia taksi kalong kebalak tak madiong ya kene ka hospital ingkerman nang ne sakmat kenom don su kene kum kene ka jingjia ilai keren ru ki doktor barok ki doktor kila kubur yak tai ke bajia mene mistep ki ong banang ne sakmat kina ki jing skri ka bahatam ya ki pajba joga dogatan bat nakliang jungi ketur ki pajba bahaba ki wan sim dawai hangne kumbang la de ong mene bakin buram tin kecele kini keren ya suatu jemut kenang ba kenembuk kano jing la sai la sini nomor larakan jas mene kan penong ya kene hospital kan penong kinong treng ne apa jo kene kan hospital bakin kinem kuat su banwan treng ne nak tagadau kuat tulang ya barok bengin ai jing trelang in ai ketika mon ketika diang kenang bengin wan ra ya ka jing trekam apa kene hospital ka ba bed ka bayat bed ya te berkembang long ru jing mentoy pajba juga distrik berkuai Kajing dheng kali ke bajur bha ha ke surak ba National Highway ke badan Haribhoi District ha ka la sing ublai jong ke tayo lasham bakadai ke ba mi tang nakadau jong ke jing slai ha ke surak ha ke snong nong po bat khana para namar ke jing bom biang kinala ba ko kan yo bantuit suk Ka distrik Ribhoi kam tamagathan nong po bat khana para kelamat ke jing slai ke bana ka por syakapor Bad kani kadai hari yang kejeng hap slap kebanyak kumbasi kenta ne arkenta. Bad kani lekeno bakadai hagitan ke bajatang nomor kejeng membiang kinala bantuat ke Mereka kaki open ban ki surak. Bad bojeng pat iginorit nang wan bad kali ke bayat lengba kani ke surak ba. La ban kedau bagatan nong po malaka senam ke Jumat dengan kejeng jaslai kamtam haka ayom liur bejur uslap. Bad bojeng akipat ba nong wan bad kali ke bejupenan kam ya ke service lane. Balashna no dobashna ya ke surak folian hagane ke district. Haga santarik unailar ke jing shli kalaja kalat Bethany Hospital ter shadow kalat jong ke school Alpha English Higher Secondary School barakatha no po proper. Haga bala sakiru babon teli ki thok kila per halor ke bagi kena school kila mat jing banjam na shiliang ke surak bad hab ban penankam ya ke jing kernar ban lat na ke Hagathan churum nong po ke jing shlei kelaja na do ke snong mausmai katway mer kandai mer baridwa
bat kiwai benta bat ketaru ke surak National Highway Balai Puhnyo bat pentut ikalit kawan kipat ba bat kikali. Hagani ke jingja slay haga distrik Ribhoi la sakiru babon tilik yeng breu bat kidukan kelamat ke jingek na ke jingkeu jengko segi benta jeng yeng bat kidukan. Ladau ni uslap udang ne asakumba ar ne laiken ta ai imat ko kesenang kieu bat laru wat bantap ikat tu kanik yeng breu bat kidukan ke badan harut ke surak ba National Highway Bahendrio. Namartar hadu belas sakhi hagani ke jan med lai ibuk kelas sedang mandrong sepok kidukan. Bat kot ru hadu jan sengkai ya ki katu kan teli ki yeng breu. Santali kilong yeng jong kishnong lado kabahap Hariboy District kiladap dagaching skusi ktang baka Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC kalajin ratlut ikijing tungjing tep jongki dakabaken no bakila rep bean hakajaka jongka council klam da ay kanu kijing tip. Kawai kishnong kabadan haka district Ribhoi kablatip lado kabahap apok kanong po civil subdivision. Kinong shnong kan kishnong kamtam kilong kami kilamat ya kejing sengusi wa kejing pat donot tang namar kejing wan le don bor bat kejing thombor jong ka KHEDC lailat bip kabel jenrat bat mat na phang kejing thong jing tep jong kini kilong yeng ke baim da ka barap bariang kalami kejing keno ba kejing le don bor jong ka KHEDC lailat bip ka klam da pentep iginong elam shnong ne wat iginong shong shnong bat kila shulet ban pom na phang kejing thong jing tep ak shnong lado ka thop na do kiten rai piat tenrai deng kwai so trun so nyamtra bat kiwe kijing thong bat kane kijing le don bor jong ka KHEDC kelawan ra ya kijing sengusi kham tami kisan tli kilong yeng haga ba kilong keme kijub sail ki yeng kisam da kabarap nagaliang kini kilong keme haba kanan bikinong ta kubor kilapan pa kijing sengusi kthang halor kane ka jingle don bor jong ka KHEDC kam da pentip shwa yaki ne wat ikibor penyat shnong nakaliang uba wet sengkli beri orang bak shnong ko lado ulong bagani ke jengle jong ka KHEDC kalpen du nong bat kata ikinong shok shnong kam tam kiti kilong yeng ki ba im daga barak bariang ulong bag shnong hi ka penrem jor ya kani ke jengle don bor jong ka KHEDC bat kam tam kini kilong yeng ule thoru baki officer ketrat forest sakishtrek unailar kilashwan ban ong ikinong shok shnong ban wengno agijing thong jing tap nigi jaka bahap opo uput usam jong ka district council kam da I4EA batang hapo sisngi klashuan ban le don bor da ka bapen kam di machine ban rat na phang ya baro kijing thong jing tap kani ka jaka mi khai phut no nei ka jing thong jing tap phi te yi ta ngim la ra ban ai phi ong ta nga pot nga ong be kim ne ke em yi ra ni jing thong jing tap ta ba de ka jaka la chong ni thong jing tap be nya ong ta tu ong jing ta ta ki ong jing ta pai ong ta ta ngin na tu wan menin pat chuan pom be na kwe na ka ka nya pom be sal nga ta nga let be nya le kren be ong kani ka de ka jaka nga ba he kum ta ma pia pam jing thung jing tap ma nga ta ngan bam be na ma yi ba im chak po no ni yi baduk basuk yi bam no ni te ba si kilo step ta ma te ma ki te em phi thet no ni jaka nga ong thet na ni sinong he nga ong ta te phi don jing tha nga ong nga don ong ta nga chu ong ta he te ki te da phi don jing tha ta ya pet ong ngan sew ong ta ya kata kim ajibab ya ba clear tengaru ngamnang ban ya gini gi briu gi ba shong basa ani po sinong ban penbet ban kendut ban ramai gi kan marbel yu matang sing so dingi opor ba sing so jala cha on kata ro preng slap ki wan le don bor te ta ka pau ya kan gi sungsi ban penrem jur ba inde gi briu gi ba shong ba sa ki ba wan chuan minin mene ki de gi ba shong bala sa wela khala pun nang ne gi bat ki briu rat briu trai ri hang ne te ki la tip kham ha ban ya ga urba shong ba wan hadin
Ti kejing penpau ya kini kejing si bakile ya kini penjulur namar baki jak po tang nang ini jing tung jing tap kum kuai kum kat kum ini kiso kipai kio nang ni sigi kilometer step. Ti kile dan bor hadu kan ni hatu so tenat sebenarnya hadu ni penlong ya kada kejing tung jing tap jing beri ba penjupom penjulur. Beli kim ai por ba khambun. Le sengiru nang kasnong lada ki ai ka order ba banyak keren. Beli ngim lak man penbet ya gini ban weng no. Lada kim le ru ngi kasnong ni den hok ban le. Markil ai ka order. Te klaim ka order klaim ka ni ka tai bat isuan menin asule dan bor. Te ka ik penpau ke jing songsi kum tam lagi ni kilong kini ki ba kim jak po nang ne. Kanok jing du jong gini du nong. Gitu ngarung ulung ba song ngau pang menut namar beleyu ki im nang ne. Ngi namar mana ka singi ki belah ni sudi tang kan ne. Ngiyo tang kanjat kan soj. Wansa gini diberi jun sikonsil pat penjulur sendan. Khat. Ki hang te pan ki sarakat bagamon ta kuai ta jing tung jing tam. Bali namar bang hai ngi pan kila i ben ipo. Namar ke jing sngokya halo ke jing sakta ke kena school ba ki pat ba na ke jing slai namar ke jing ther ulap ba lapsan ubala ne ka to ka ne kenta hakala sing ublai jong ka tayo u MLA ke jirang constituency uba sosteni sotun ulalet banjurep ikibabon ki jaka hapok ka constituency ka badan Haribhoi district. Kajing shlei ke besar kai ke belajar ke santrik menailar hagi babun teli benta ke distrik Ribhoi na kajing jor uslab blane ru kumbakat to kene genta hagane kajing shlei leo jing tem baladan cibun kajing jular ba kajing do onong ke bakrau kam tam ki skol boper ki yeng briau ki kali bat ki bai kumbala sakiru hagi tan bernihat jorabat mausmai baridwa ba kana para kajing shlei ke besar kai bha bat ke bawan ra ru ya kajing dheng kali ke bajur haga national highway balai punyo kebala ne kumbala kenta tam namar kejing shlei kebala kata aru ikiskol boper kebala nak tanjorabat baridwa bon teli kiskol kelhaban ashti kena skol bat lalet ban pot us ki bor beri kini jeng sarkar jela ban puni alam kilat jengerap alor kejing jular boper kini kiskol alor kejing do nong jeng kiskol nak yang MLA kejirang constituency ubah sustenis sotun macam kya balik jurep hidala dia lambat ke officer nak office BDO bat kibai ha ka ba ulak pular bat chimkya ban penyo kilat jingarap nak yang jong bat ulakan turu ya gibor ke sarkar jela ban pelano mardor ya song jingarap kum ke emergency relief fund bat kibai kaba alor ke jinja kaba menin borok lai osnoi kai jadi ke jinjur plat yang slap bala penjulur sibun bak kejaga ilawan ban visit ke school Saint Jude ke jinjulur ke bala sikai kaba ke level jong ka kala tio hadu kata kaba untuk mentaksi borok kini ke school kepadon kini ke border area selapun bala hang nama ba ki na school ke la jenjar ke school ki ke ground floor di school bopun ke la tab lot kejing jot jing penjot jong ka lingba kejing hap yu slap along hadu kata bat mentang nang don sekui ki cakar ki bang hapen likpet tingi haka area jong ka terngaro di kerang sebak manai layo belek jing julor hatu ladon haki school nang ta haki area di ki area bedon nang ta ki ngala yo ki video footage ke bakila dapha na kileng ki nong yelam na kileng ki borsnong hagwede bat ki jing julor he jing penjulor ki surok nang ta ki landslide repair ki baladan haman lagi snong bedon hakene ka area te na kaleng jongang layo bani keren ya deputy commissioner layo bani keren di video bat ding ta kadau ba ki na kaleng deputy commissioner la pha ya video bat gram sebab mata ki don hak feel bakin le ke assessment na kebanta ka jingon kam gede jing julor nang ba ki immediate relief kade benyo bakin yo ban pha si jingon kam na kebanta kino ki snong le kino ke school dan kino ki layo ba la sakta lo ke jingjur plat ke slap menin kata kede ba lakwa ban penpau pat joki baru mata de mentang dang lek so sekwe ke jaka ke ba tangpun ba ke ba kisnong ke lai pun ya nak mata kino bang yo ban pej ya kede ke jingja ke menyo pha ke assessment kumju nak mentha bang yo ban ya kilan jingarap nak hamtam nak sokar immediate relief nak taki jangan kam ke ba la penjulor laba bajur dua menin Kasenjuk jong kirang ba shnong nong kra nong lengdo ringkat baru MLA uba Meral Bons hakasi hat majai jong katayong kalalet ban jurip ya kesurok hakashnong mauro nong po da kajing tmu ban yok ban penhe no ekani kesurok ban pensuk ya kalet kawan jong kipat ba
Namar kejingkap ngya ban pendan kami ke surok rong keberan hibenta jeng kesenong mauro nongpo keberan marsenda ba ketenat PWD haga hendreu terek unailar ar hajar ar musau. Nagaliang kesenjok jeng rang ba senong nongkra nong lengdo kebagentup nado kesenong mauro nongpo haga ni kesingi kilalit ban jurep kene ke surok da kejing temu ban penhe kene ke surok kenang bagan pensuk ikibelit bawan. Hakani ke jenglet jurep nalor kirang ba jeng kisnong baper le dan senran langru dau MLA kanong po constituency uba Meral Bonds bat ki officer na katanat PWD. Haba keren na kaliang uba Livingstone Pamsyong chairman jaga senjuk uba urang ba snong ka paham terlau baru ba opel lengdo rang ba snong moro klito ba kani kesurok kadai ke bagi pat ba ki penan kam bah habalit yo kam tam kinong rep ki bicu penahap ki marrep jengki hakani ke jaka ke bomarjan ba kani kesurok bat ki don ru ki skul ki balap penpau ha ka ba ki khna ki juyat bha lang bang ne surok bat ki khna skul ki ju penan kam bhai ki surok leto ru bagani ki surok ka long ka bakap nya hado kata kam tam ki porjan miet ban men step ha ka ba ki khna skul ki yat ba ka bu jing ru ki khna skul ban poi kloi she ki skul jungki namar kata la don kam ban penhe no ki surok lai meter she ki benta jong ka jaka jong ka tanat PWD bat kumjo she siliang surok ka bala ban ngat ki jaka jong ki riu shibat kenang bagat pensuk iki beriau ki bayat bayang naduk kinong rep kinong ret nong wan bat kam tam ki khna skul kini kinong ilam shnong le thu ru bekiladep benekran bak sarkar na kabentaban priang ya kene jing tumu ka babha jongki bat kil ai khublei ru MLA kanong po uba Meral Bonds halor jing shem kya ju benekran halor kene ka kam ban kaliang jongki kin sa dang yai bot dien kenang bagane jing tumu jongki kan urlong no kam kloi Riu tarik mentau penai Agos i ladon kum ka kerja site inspection rekat bat u MLA badan berom jungi rekat bat ki u engineer SDO bat ki staff nagaliang jungi department halor ka application ke bangila ai sektorkar ban pan ban penhe sakumba lain itar syaka jaka jongka PWD namar ka jingdon kam bat ka jingdawa ka bakarki halor ka jingkam nya palat jongka ne ka jaka hangne ngidon ka yo ngidon di school artli lightly ki bahe te gi lai sistem hatu kata ya kali kawan ayat kayeng jong ki paitba jong ki khna school nang tang ngidon saka yi mission ka bahe ante ki reuniam ki bana keleng ka perthei ki wan rong ki ya ki yang sakan de ka nang tang ngidon saka IB hakaba ki obsar jong ka sarkar juga sarkar state Meghalaya juga rekat bat ka central government ru kiarung yang mi parapor hakate ka IB te nakata daw ni la shemba kane ka surok kadai ka ba khapya adu kata te ni labu ka jigerpat siang ka sarkar bahkan penhe lakumno kumbalai mitar siaka jaka jong ka PWD ban ni don ru ka jigermen ban yo saknet kan sai na ka jaka jong kiri pait baru na ka menta ka jimbet jimbian jong pait ba tangkata Da ke jing so kya ba ke nong Bangladesh ke la ban wan rung tu she ki jaka jong ke jela Meghalaya ha ke sri ba ar jong ke tayo ke no yalam jong ke Hinyo Trap Youth Council South West Khasi Hills District ke la le yakandu yo Deputy Commissioner jong ke South West Khasi Hills District ban pa pen klan ki bor pahara ha ke tan kapur ban a jing ya dai ke nong shong shnong jong ke jela bat ban te lakam ba ke nong Bangladesh kem dai ban yo rung tu shapo ke jela Ka Hinyo Trap Youth Council Southwest Khasi Hills District akan trek nailar arajar apusau hapo ka jingalam open scam karjaren General Secretary HYC Southwest Khasi Hills kelalit benikendo ya u Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills banbo ya ke jingtho alor ka phang ban pen klan kilat jingyada bat ban pet ya ke jingrung jingmi ki breu bana bar kam tam hakum ke Singapore bagari Bangladesh kadan hapdeng ka kendrum kendram na ke jingya ki samla pulia kaseng hakani si kala dawaru bade ban penklan ke jingpet perman bat ban penbiang ya ki bor jingada na ke benta ki nong shokshnong ha ke jaka kapot kamtam ya ke bor sora ranikor nong jeri bat ki wek wikishnong ki ba marjan bat kari Bangladesh Ka Local Truck Owners and Drivers Association East Khasi Hills District hakasngi palai jong kata yo kala lum ya ke jingalang hakasnong umpernai halo ke jing ke baki yakendu na ke jing pentre kam ya ke Meghalaya Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules arajar arpoar bat kila shem ya karai ban sedang ka maino klem kesalan
The Local Truck Owners and Drivers Association haka pratarek unailar arjar pusau lalu mikajingelang bat kinongnya kali bat kitrai kali ket mau bat siap kesnong umpernai banekran halor kajing syakta na kajing pentrekam kesorkar jela lengba kacnat forest ya ke Meghalaya Minerals Protection of Illegal Mining Transportation and Storage Rules arhajar arpuar habakran hakilat pathai kubor uba ijen star kurkalang u president kaneka association Wito bahagian ni kejingelang la yaitu balasya mekarai ban persya kejing pentereka mekanika rule arhajar arpuar nomor mekanika rule lasna kemedon kejing selok lang bakadai ru kesenjam bagian penduk ja ya ubeduk besuk ubakamai ja kepo na kene kam ulong syok bagi kendon ke badan hagar rule arhajar arpuar kadai tangkalat jong kesorkar banlum khajna om ban penbahai kamariang Komtak Association ke persya ajurkannya bat syan kan selit ban pensengo ke sorkar ban kentu na ke sorkar bagade ban weng ki kat tu kan ki kendon ki bakta ajur kinongnya bat kitrai kali. Uba kur kalang uli thuru bahadian manakal yang kitrai kali baginongnya kali kilarai ban sange kamai sipor. Hagani kasni na ko ke sor klam menjurlang ban sedang kamai no klam kasalan. Dan ke boyo kacalan kawai ke ba arja sanspa dan ke balai hajar berhadu matahi kampalong dikenal hawa dia karidu bat kawai ka basyam cinge kolong ba kibabun kino trai parmau syade kathani ujingi kide ki podok de omdei babaro ki nong kit mau jingi kisim naki malik naki kroisha handrai naki nang the na cakati nalum mo nasus ngong nang the nasus ki babun omdei ki malik ki behe mati kidi ki barit papli ki basumu ki suwai ki jaka ka batang sana jas square feet arja square feet ledadan ki badan bakam he hadu isi pawajar si teng akar bakum tadata te ki bapli ki ba im da ka im ka ba long kum basu belasngi hi gaju kumbolong ki nong bela trai kentaing brio hasilong ki nong ti mau ti si abu ki nong tangkum tahi kan ka than ki hoi don ki bakam he ya ka tang la balen are ki babon hi ki pa ba ki de ki bodok wa pintang sulai hayeng chung ki la itu tang sulai hayeng chung ki mar sundrong hayeng la itu hatu kila abor ne ban ya jiginin ban balik ke posdor ke babon ki hapan ni stari ke khendau nang tasaka posdor ki hapan sinai tang mining plan ke bak sorkar hadu mata kampat bu laujong mining engineer man pensina ya ka mining plan ya ki try parmau pasiap ki badan kam ya ka mining list ki badan kam ya ka permit kemudian kini ke mining plan ke bak sorkar kalapha kadingi haban lai siki mining engineer laniki consultancy ki consultant agency kemudian ya katu ka fees yaki ngihapsi udah kilak lada ki ngile ya ka mining list ke belakam he kemudian ka siu yaki omdei su tang kilak red de kilak he de ki pholak ni poi manghapsi yaki dena ta daula da sarkar ka kwa ban pentri kampura ya kan ngilong ki blak loy tangba ken mau phim dai ban ai ka fees ke he padha ka cukupor ya ban sinai ki mining plan na dong sedong ru omdei ban ketak no pai ba kadika kamram cok sarkar bad ya kata kaban ya da ya kamariang gini kita itu nakal yang jungi lilingi buram ya kata ipai ba ha meeting mana pila yo sngohi ya kamariang ki ong ho ngin buram ngin tung ta kiding gini biadai ti umba mumdi bat kum tar bat anda ka sarkar kalawan ha kata hukum badai ben dilang ngilele kilong balkoloi ben dilang cuma ada kata kacing seutax kam dai bayar amariang ne biong omna kacing seutax kam dai bayar amariang lada thungdeng gede ci amariang ne biong na lada permahai ku umba mumdi gede ci permahai amariang ring ki charge ka tax ka behe ong pat ha ka teng jong amariang ka bomlong ne biong omno hado mentang ngimpat UI baka forest department ka ka contribution juga ha imlang salang ka baka sim ya royalty nagi kontraktor badna ka royalty ka bagi sim nagi di kepala dan ki ya ka mining list hoda ka bagi om ngimpat UI rum kamati juga forest department le dai sarkar bagi penrekam da ya kata kapisa na mata dia da ya kamariang ha kene ka than jung ngimpat UI rum lese ha table jungki ha fal jungki yo kadon ya kata ngimtip tambah siapa ila kampau kami rum Habangin ya beteng biang ke kubor ngin pen kan mau biang sapi ya kimat bakong san jong ke kubor men tak kata yung. Penjari korpiumet ke sarkar jela ha ke than kaput bat kari Bangladesh. Kular ke MPSC ban pelat ya ki mark jong ke bayakun MCS prelims. Dai ban siap ikinong Bangladesh ki bawan rung tu sepo ke Meghalaya ong ubat sanbo. Ke krem mau jumbun kam dai ke jaka mane blay jong ki kar Hindu ong ke HNYF. Mat ki skol bat riu pat ba ya ke jing du nong na ke jing slay hiar jurep UMLA. Persyak keseng kitrai bat nong nya trok ban pentrekam ya ke an mineral rules arhajar arpuar
Bat sir kipat ba hakaput ringkat bat kesan ya haki BSF bat ajingada. Hagasni balang jong katayo ka Sacred Heart Higher Secondary School kala penlong ya kejing rakhe ya kejing dap arphosan senam ne ke Jubilee Rupa hakaba kala penlong ya ke program beper kabala pensutenan ya baro ke balawan bansaki ya ke ne kejing rakhe. Ka Sacred Heart Girls Higher Secondary School Maulai Shillong. Hakanyok trek unailar arhajar arpusau kelarakie ya kejingdap arpusan snem jong ka Higher Secondary Section ka Arts Stream jong ini ke school. Hakajing dan lang UMLE ka Maulai constituency uba Bright Starwell Marbanyang kumukongsan ban i Block Development Officer ka Maulai CNRD Block i kong dahun shisha lendo kum ka sembut kongsan ki sister kinohikai ki kena school bat kiwe-kiwe ke belasha khot ngubha. Ya ka Higher Secondary Section Arts Stream jongane ke school. La play ha kesnem syajar kandai spa kandai kundai. Ha ka bahak tu kopor kladon arpun rengut ki kena pulia bat rengut ki nohikai. Ha gani ke sngi la penipu ipiang ya gani ke jingrakia de jingrwai jingshat ki kena school ki bekentup ki jingrwai na ka choir jong ke school ki kena school jong ka Auxilium Girls Higher Secondary School nong Thamai ka jingshat ki kena ki kelas boper Balayo aru bat penkup buram ki besya khot ngobha bat ka jing penkup buram ya ki bopulian ningkong ha kane ke school bat kumjur ki no hikai bat la penkup buram ru ya ki laingot ki no hikai ki bela syakri arpusan snem ka jing syakri jongki ha kane ke school ha bakran ni kane ke sni UMLE ka Maulai uba Bright Starwell Marbanyang ulai ke jing ro ikane ke jaka pulia ka bela ai ke jing syakri ke bakarpang mentala arpusan snem bat kentu bakandang beteng i kam ajing nang jing start bat penwan dore kala wek samla kan thai ha kane ka than. The qualities of patience, persistence, faith, and growth. In fact, I still remember, sir, the motto of Government Boys Higher Secondary School is perseverance never yields. In fact, that is what I think pushed me and made me who I am today. And I do believe that every one of us here present today, we will continue to grow in whatever life that we are going through. Though we go through many struggles in life, but please remember, if we encounter problems and struggles in life, in fact, they are the bedrock of our growth. And never give up, have faith in your potential, and I do believe that this school will continue to nurture young minds and shaping the future of our young generation. And in the hands of Sacred Heart Higher Secondary School, I have full faith that they will be able to nurture young minds and shaping the future of our young
Ka Food Corporation of India FCI kalapan bana ban daily lamno ya ukhaw lengba ka Open Market Sales Scheme OMSS nadu ka hinyaw tarik mentau banay bat kinong khaye bat kinong thiet kila ban odor hi ban thiet ya ukhaw lengba ka e-auction. Kesorkar India lengba ketenat Food Corporation of India keterwayo khaw kayo baplia lengba ke Open Market Sales Scheme na kebentaban penbet kedor kebentri kam nadu ka hinyaw tarik mentau nailar. Kador jungkau ke balamang kelong arhajar praspa si kuintal na kebenta pro si senam rep rengkat ba kejinglut kabede ba kejinglut jingsep bagi khajna bandi shkiro shimet. Habakrani gelak pathai kubor u Divisional Manager ke FCI Shillong Vijay Bhaskar Kola Kaluri ulong ba kinong khayi kibathiet buon bat kinong snai kimar do khau kila ban bo duna kador kata shi metric ton bat kajing thau ke bahek tam na kebenta we nong thap kan benta baro ki dipo ke bala bo lang ha ka we ke e-auction jo khau ha ka we ke than kam dei ban palat ya ka 1000 metric ton ulong ru bana kan ke e-auction kan senang na do ka khat we beje men step kan kot ka por ar beje no phaisni ha ka nyau tarik unailar ha ka M Junction Portal ka FCI NEF region kan no khau ubabiang na kebenta kan ke scheme ya ka tender kaba lakhot on bo ahaman la kasni palai HM Junction Portal bat buat saka auction ha kasi to adiang ka bobot nagabentak e-auction ka bandlong ha kanyo trik unailar onterwai ka jingbuan ka blong arpsan 1000 kwintal ukhaw FRK na Meghalaya bat arpo 1000 kwintal ukhaw FRK na Mizoram. I take up this opportunity to explain the upcoming activities done by Government of India through Food Corporation of India. So that is release of food grains, that is rice and wheat to the open market through Open Market Sales Scheme. So broadly, I just want to explain you broadly the Food Corporation of India. As you know, it is one of the largest organization in the world dealing with food grains. So its main activities, main functions of FCI is to procure, to do procurement, and after the turn of procurement, storing in the godowns, then movement from surplus to deficit areas, and then distribution to the ultimate end consumers or the beneficiaries. So it works with the main objective of three major objectives over there in what FCI is going to deal with. So first primary objective is to provide remunerative prices through farmers by ensuring minimum support price. So this time we are going to offer in Meghalaya, we are going to offer 25,000 quintals of rice. That means 2,500 metric tons of rice, and in Mizoram 2,000 MT. That means 20,000 quintals of rice we are going to offer, which is going to commence in the coming Wednesday. So likewise, we are having buffer stocks in FCI, and if region is having self-sufficient of quantity, we can offer regularly. So every week we are going to offer rice. Okay, so we just want to have a widespread media coverage such that more participation by the traders, private parties, such that they can purchase rice from FCI and they can release to the market such that the price stabilization can be ensured. Katanat social welfare hakaskin thoding jong katayo kalapli patba yaka halfway home rehabilitation of persons living with mental illness ne ke jakasa nakabantaki kenthai ke badon ke jingduna hakabor perkhan kabadon hasaumer dong pentor ha aparshalo ya gani ke jakasa ki kenthai ke badon jingduna hakabor perkhat mereka ambulans lapli du menteri ketenat social welfare uba polengdo Rengkat kejengran lang unang yalam kaliang persyak ke yang darbar tawaan kejelau ba Ronnie V. Lengdo, ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Aram Kurba, ka Director jo ketenat Social Welfare ikong CD Lengwa bat kiwe-kiwe. Pumagalong menta ke dan arpsan ngot ki kentai, ki ba nak ni kejela bat nak keleng kejela jong kari India ke beyo ke jeng Sumar, bat andai keleo ke jengkot ke siyo menit paino shalayeng. Uba Ronnie V. Lengdo ulai ke jengero ke bakmi ke halfway home bat kamtam ya gitu ke ba ai ke jeng Sumar. Ba ulong bakalong kakam ke ba abha namar kem de setia ke belong kop diwei pat ke para brio ke babiang ha ke bor perkat. Ba kumta ublei un ai kusnam halor ke jeng ai jeng syakri jongki.
Uba poleng do ulapan na kajengkersan bajeng trailang na barok na kebentaban pentikna banla ban penyat cakamat ya kena keyeng keberi sumar keberan jinduna ha kebor perkan. Baru ulapan pau kejengkemen bagi dan ki officer bagi dong tray kebetray met bat mensiam na kebentaban kentio ketenat social welfare ha kebenar jing syakri ya kabah kamiat jong ke emlang salang. Kipat ba kibasa kaput kiladap da kejing sir haba ke sorkar jong kari Bangladesh kala klem no da kejing Hershuki jong ka menteri rang bakdo namar kejing jor jong kejing yaki upat ba bat kala penlong ru yaki sipai BGP kiba pahara ki benta jong kari Bangladesh ban phet krat na ki jaka pahara jong ki kana kejing klem ke sorkar kala penlong yaki spangut kinong Bangladesh ban let klong mau na kawa pian kabahap hari Bangladesh bat kipat ba kilas Iru bakini kinong Bangladesh kila banwan rung tu ni rung bean sepok ke jala Meghalaya. Kipat ba kejala kebasa akatan kaput berkari Bangladesh. Kila don hapen kejing syaptiang yo bakinong Bangladesh kinuman rung bean kensan sekejaka jongki. Namar kejing jor jong kejing ki bakejing umsnam ha Bangladesh. Kahuri hura Bangladesh kelajur kensan kabala penlong sendan ya ka menteri rang baado kari Bangladesh ka Sheikh Hasina ban Hershkino bat ban pet sendan na Bangladesh ban wan Sha India hakala asli ublay jong kotayo. Yang mentau Chief of Army Staff u General Wakar uz Zaman ula Shimti ban penyaj ya kari Bangladesh kabarang dan apeng kejing ki kabajur. Halur kini kejinglong jingman ha Bangladesh ke Sarkar Meghalaya kala penjari ya ke curfew miet ke sedang terekam na kopor hendriu bejajan miet hadu hendriu bejaman step. Barkani kini betenggat bagi Sarkar kampat penbenar kumui pat. Kini ke curfew ke terekam ke jaka ke badan ke jingjingai ke bahapo ars pa meter na uziro lain jong ke jaka kaput bat ke Bangladesh. Kejing temu jong kini ke curfew kalau mentek lah kami kinu-kinu ki breu ki bana kari Bangladesh ke batemu banwan rong bean cakari India lengba uput usam ke jala Meghalaya. Ngite ngidon gajing sir namar badon gajing ki bujur bha po Bangladesh menta kasni menin kai ke banjare ba la darja bakini ki breu no po bangla ki bandung sekisnong ki thau jong ki Baca dia bakin rung te ngite ngila syong swa namar ki yabun bha petang hang tur kat no peu hajar ngut chu kilawan ban klong mau la dau myo ban klong mau lekin wan sine ja ya ka jo ngite mun ngiru ngilakut rahap pet sinong no nang ne nga thrai kambiang e kata ka jengte lakam namar ba ngimla ban tep hakapor men mien kila ban rung namar ba habakadon gajung kulumar setie kitu kiret pat nya si spom mala kila ban rung be daka yu ban lajim tu mo kin rung be kabat kena ba kin rung be kila ban rung ni ki ni klau nang ni nang ba lagi bubun ni ki jaka ba kila ban rung ti kin rung be namar bale ki haban pelajim ya la dia hak ti ki semjing ya mo namar ba tangka ayu ngar trai kani kalak tak lak ba kan yam gai ke kajing sedang joka ka sedang nang wei ngai bakala nang he kin rung be kai ngai ke banjai ki jong song hadok ki la darja bakini ki nong bangla ki warnung jubor ne warnung to sekisnong ki thau harilong khasi te la darung hiu thiu he pat nang thia tu la long he pat jong ni ni po snong ini don e kan no tang makin mare maki runging lai yap le da kam dan security ka ba khlan te ka ba thi kana ba ni na hang ni ting ni yap le man kham tam ni ba song an te takap ya tong ko bo La sakhi bikisipai BSF kila penjor ke jing pahara hakalang kibenta jong kathan kaput. Bantek lakam kinong Bangladesh kin yo bandrung bean bat komjo baneda yu put usam bat ikinong song dari India kibasa kathan kaput. Kispai BSF kila penjor ru ke jing pahara hajan kawa umngot. Kamtam haba kinong Bangladesh kilami da kispangot da kamit jong kala asni ublay ban klong bat lum yekimau kibadan hakawa kabahap hakari Bangladesh. Habay ekran baginong song-snong hakatan dawki kabahab ke distrik West Gentle Hills.
Kile tho bagi dong Bangladesh mare khalam ke sarkar kile mi diki spangot daga basong diki lieng ban klong bat lumi ki mau nagawa bat kani ka kabu yaki namar bagi olat ban lum biang yaki mau harian san snem ba ke sarkar Bangladesh kalakhang persya ban klong ni ban lumi ki mau nagawa pian ke badan Bangladesh. La sakiru ba amsyam ladon satya kinung nuk sipai jokari Bangladesh iban yang pahara hakatan kaput. Urang ba asnong kadauki uba aman krau rengsai ule tho ba kawai ke video kala sapriang stat akasinengkong kabala pen ida ki spangot kinong Bangladesh. Kibalawan ban klong yaki mau na kadegawa rekam semladon pat kanu ke jingwan rung bean jeng kinong Bangladesh syakari India. mau thì kiên khang kiên đăng kiên lệ xoay cái tay cái bà hàng thiệp po nằm ở cái thiê đó cái đây là bộ stock tại cái này cái vạn năng nhỉ cái long là bạn ông nội bà cái là ai cái mà riêng là cái chừng lấy cho bộ chừng cái này cái luôn cho nghĩ tụi nó cái nội chạy chạy cái lại cái máu cái phân lăng hàng thiệp thì ngay thay ta năng thiê hiu năng ya ayu macam ni tu pada kiau. Ada higi pon mencuat dia pon bakal padan ke stok hantai tu ya kiau cerita macam ni tu. Sudah tanda rang kiau. Tong ni. Ngite kum ginong snong te la dai klong si klong neu mau te ka jaka jongi kan sa tua ke mar neu mau san ni kilum kiwa jongi mar la dai klong neu mau lut te kene ka jaka lum jongi kan sahap no am kadi gajing si syamo te nadu ba ni banamo kum mangi binong snong ba ka sarkar po Bangladesh long kala khen kala design long kala hap no te mar sem banai ta kubor te kajia kani gajing ya khong mau ni namar pi ya kani ka sarkar jang ka sik asina mo te namar baki khang ye wan ti uni mau te namar beli long ba ka mar makir ki pelong ka tourist spot ni mo tik so sibuntaru long new mau yadai ni ko ummo yadai ni ko ummi no level jong ko long bakanam hiarthan mar pi la ti than ni new mau long ki por mun cha manglai i mo jing ti long de su bakai ni i mentali stage po mun mau su tang siap sda nrei akini ki snem bagasan syar kini ka sarkar jong ga sik sina te kila khang ni ban ti new mau pa nang lang ni ka he kum kawan ra ngati njrong snispo ulang di kalong ka jimto yang ngiru nre aku wi kaliang pa ngilong kadu jimto yang hai yang ni nomor ba ya ki kalong ka jingjati ne ni ma ti ko wi kalong ba kalong ka dalak talang am damdon ni mau ban ya ban ka ini semut ka level jong ko nimla su ban batai mo kanang hiar su Pinong kat nami sistem kan ika level yang dikawa ka change dia ka hiar ti na ta daw long ni persya ma menti ni mau ti lada ka sarkar jungi kan ya kala ban ya kren ne ka ka ri Bangladesh ne bat nu ban sange ikne mardor ti kan long ga jingker ku yang ni ti kamtam i ka ri Bangladesh kan long ga jingker ku ni marfi ka ri Bangladesh long agi portang kan terkhong ha lada ki gin yo lat menti kumliam semut kali kan kerdu ba ku ti nata daw long ngiru long nakaliang jungi kum gino song nadu giporon swahi ya persya be long haduk mentaru lada sarkar ka simkiai kini kediban ya kren na uwon ki bor bade ban ka Bangladesh lu ba sange no ikni ke jingti ma ma wan ra tangga jing to ya bor arlang kiri ma tai Namar ngi la don yang hatang khap bangla ya te not mo ba chi no la ka jong ga yang namar ba yim te ba kono ko por unyuan rung
nama ki lara ki don ni makana BSF kanu undai wan rung do usyong miu ite ki bapli ki lele ki dai benang ban kim tip makal ti ya ke jong uni tip hai ti nang nun rung nang nun mi nama ka ki len ti klau ki bubun ki long open nado nang ni situasi ayu ki long open ben don fencing don ni tu ya tip bai nang nu ban rung nak kanu ka benta kanu ka len ti balong banyak kanu ka bomlong banyak u kham tip kham ha ma u ban ya ki thi ki sipai na po Bangladesh la ni ki jong ka India ro Kawai kalong kami kabasa hajan kaput bakari Bangladesh kelapan pau balada kinong Bangladesh kenwan rong bean cakari India kinong wantang kendiat ngun ndre kinwan deki hajar ngun bat kani kan buah kejeng ma kabakraw kejeng imjuki patba kibasa agatan kaput urang ba snong kadauki ulapan pau bagi patba kidon hapring kejeng seir bagi nong Bangladesh kila banwan rong bean cakari India ndre kedorbar snong kesania pura kispai BSF bat ha kesorkar bat ulapan pau bakador barsnong kalashim kiaban pet ngor kino gijing temu jiginong Bangladesh banwan rong bean chapok keri India bat kasnong kan diterilang bagi BSF bat kalong ru ke belapan pre banya daya lagi ni sania anta ki BSF lum dadan ki BSF tinga try wat ha ki por ba ki jai ga perthai ro khum jaw no sa BSF ki le la ki jong ki duty ki le ki duty ga ka jing i jong ha ki le ki duty ga jong ki ada hi ti mentali ki la nang khambun ti masrai kan nang kham ayu ki le ki duty ndai ba ki shu ayu ki yada hi ga ni gar yalla ka jong kari kam de kari jong a ki ro ki de la kadi jongki watlak sorkar jela kala penjari ke curfew met ndre ke jinglong jingman ka tan kaput hi hagi benta jong kadauki ki ilong shngan ha ka bakayo ka hat kadang ple bagi patba ki yat yeng kumbajulong nalor kani ha kala asmi ublai ki patba kala litur barung shiki office jong sorkar Bangladesh kebran marjan bar ke integrated checkpost ha tamabil ndre kam shimladon kanu ke jingwan rong bean pat shakari India Pada kasi kebabot la saki bagi sipai BSF kila perking bahaya kejing pahara hagan kejaka. Kad bahaga benta ke bahaya pegari Bangladesh om shimlai isatia bandon kino sipai kibening pahara yu put usam jaga di Bangladesh. Kipat ba kelapan pau bagajing penjari ke Sorkar Meghalaya ke curfew met kelawan ra kejing dunong ke bakraw ya kipat ba. Namar bagi haban sange no akikam ki jam jongki ha kepor ke badang kloy. Ndai kila kubur pat bagajing penjari ke curfew klerap Shibun haga ban pet ngor kayat ke yeng jengki brio di bana Bangladesh ke batmu banwan rong bean sya jela Meghalaya ti kawi kalong ka curfew mo babu ka sarkar kala penpena nadu ndi buji janmet ndi buji step ti si benta kalong ka ta yengi nang saksnom mar ndi buji kedang syai prat mo ti kebri dang lengkam man ya li ti ba dang wan na jing ting ta non kam man mi man ti kadon hi ta jing ta ti lor gani curfew ru kadon kam hi mo kadon kam hi tam ngi bahasa thang border ti khang ba kini ki bor badi pe ya ga border kum ki BSF ni ki pulut ni ki army ni ka ki dan mo ti kala ban patrolling hata kam ba kanam wit yakir ke ti kalau arab tamu kani curfew tu sebentar pulang gak tahi sebentar pulang gak kam la dikiwan hi ki parakasi tingim la ban katai la kiwan pai hi parakasi mla ban katai ndai banong bakin unkiu hi da bom dei hi parakasi da de la ka jong nationality kata tingim la ban pediang no parakasi ti kumlo pin katai de jong ki parakasi ni nekini ki benta jong ni ka border ni pun kasi de basa ba adin baklami kani ka jing huri hora po Bangladesh kani ka jing Islam atau ki bere bahasa ang ni po border kidan mo kono ka jing septieng bayok kini ki bere kinwan untuk pat sport di India kam ni kemungkinan song gidan mi kada di septieng mo marpi ya Bangladesh kelongga politik ha Bangladesh kelongga kalong tang jing Islam mo marpi dan arti parti
ti ngimla ban tip nomor ba yo kiwan pet seniru ngimla ban tip moi kata ti ngindai ngi long bala kre be ti nomor ngiru ni volunteer besno ti rengkat ni biasa ki pulit ru ti kadon ga jingma hi yang ngiru nomor ba pi long kasuk wa yo ti ban ki seng seni mo ti nata da long ngiru long sip tieng mo nomor la da ki ti nang ti mo ki hanjan ki ndi dang lagi arngut wi arngut mo hanjar ngut sepak ngut Kato pi don am kono ka jing sania agi BSF ki bayang banyadai ka kapot. Oh ngidan ka jing sania mo BSF ti lada BSF fi long yi mo ti lada usrik sisa long ki nang ti kim nut ti lada ukin sting pan te ta ti kabu jing ma ni ro ti ngpat yo BSF ru un sim kia mai kini nang ba kinang ki ti banang ti nam yo la ke ban Bandung sini dia ringkat jing trelang buat ni kisnong ru dia ni kersian ni ki buat kiru dan ai jing kersian hai ni ru dia ni dan kita jing ya stu jimut jing trelang Te para lok baro da kitu ki kubor ngi lapoi se ka bakut jang ka thup kubor jong i men ta ka tayo ngin sa syam byang bat phi la syam tayo kublai shipur